Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay aday ito lang ti sweldong lakay. Sapay gumata nga kiti agas ti anak ta. Ano taday tamat nga rod tinabati. Ado mo ti paggastuan na di opisina. Dakkel mat ngamin unay tinaksay lakay. Sapay awan bagas kun iso aminan idi kusina. Anya nga rod. Alangan mat, asa anak nga agmerienda di opisina. Kat mabisinak mat. Adala ko maagawir, tapno agtrabaho akmat. Narigat mat ngamin ti agawir kan agtagibalay. Saan mat nga rod mabali na siyak ti agawir? Si kamot nga rod agpadpadidi. Ay, imbag ta nakita ka dito'y dalan. Nangag ko ti saritaan nyo iti asawam iti kalman. Ne, anya man ang tinangag yung nanang. Ay kakaasimot ti asawam amang benbenat iti sweldom. Apay akurang ti ititid mo iti asawam. Sus, alangan mat nga itid ko amin. Kasanuak pa'y ngayon nanang. Addan pamilyam. Isuda ko mati ipang pangrunam. Agyaman dakit di, taik-ikak pa'y ida iti sweldok nanang. Ay, pagyamanan da ka diti kurang nga ititid mo. Ay, di ka lamaasyan ija asawam. Nakaan-anos. Ne, katuray siyak mat. Naano sakmat nanang? Saan ko mat idasaksakan? Ay, pudno. Saan mo idaasaksaktan iti pisikal? Ang saan nga ta masaksaktan ti asawam iti kaunggan na? Sinong batang ka din ni Dave? Nagtaarlakit din dayjay alalaki. Saan ko pa'y asinong batan gayam? Ngam, adamot panagayat mo kankwana. Saan ka di? Saan ko nga ilibak? Nabayag basitan nga agar-aram kanyak. Ngam, jakman amo. Takasla sa anak pa'y anak kasagana amang sungbat kan ko na. No siyak siguro ti inaram na. Ay, sinong bata ko na? Loka. Imbang tadi mo nga rod inaram. No saan ka kumaagayam? Siya kun ti mangaram. Mabalin ayamat asikapay ababae ti agaram. Kat, anya ko mati dakas na? Uy, sumungad manin ni Dave. Umay dito'y kantin. At naman ti manager ta di ti kantin. Ti para bayad. Hi, girls. Makikatugawak man? Of course. Kay kayat mi tap na dagbayad iti snack. Basta agtugawak iti asidag ni Elaine, ha? Okay lang ang asyak ti agbayad iti snack. Mabiit lang nga ro ta umalisak dita. Tasika ti agtugaw iti asidag ni Elaine. Kakaiso na nga dagbayad. Oops. Agyaman ak. Makatugaw ko manin ni napintas nga Elaine. Elaine, sung batam nga minin Siyak to ti maid of honor. Ay nadidak man pag tinulungan ta mga numamati akada kayo. Rumbeng amamati ka. Taday tatipod no. Nanang, ado ka diti bagasyo. Umutang akman. Saan ka di anabit pa'y nagsweldo ni Dave? Di ka kadigim matang iti bagasyaw. Basit laang mo tintod na asweldo na, nanang. Gimata nga kami iti agas na giti ubing. Adama nga min nakadamagak. Akanayon nga adda kadwa ti asawam iti opisina da. Saan nga ta aday jay matidadoma paggasgastusan na? Anya, kakaasyak ang mangyan anay iti sweldo na. Idinto ta da babae a paggasgastusan na. Ay agridam ka masag paminsan. Amo kaluklukon na ka ti asawam. Maaramid nga ta ni Dave day takada kami, nanang. Duwalaan ti anak yaw. Ngam kurang ti sweldo na. Embag ka dyan mapanagtalon no kasta. Mangup opisina, ngam kanayon mat nga umutang ka iti bagas. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan abalayan. Ay, wen nga rod abalayan. Ay, itaman pay. Inturong siguro ti panawen ken gundaway nga agsarak ta. Tapno may bagak ken ka ti kamali ti anak mau abalayan. Ha, anya ka di ti kamali ti anak ko abalayan. Di nasama itad amin aswildo na. Takanayon mat nga umutang iti bagas di anak ko nga asawa na. Kakaasim ti anak ko abalayan. Sige. Taibagak tumanen kan kwa na dayta abalayan. Imbag mo lang arudan nga agtalon ngam ti mang opisina. Taagbisin mo ti pamilya na.
Imbag, taimay kapi masyar dito'y balay. Adangamin pa ka sa pulak una iti kwarta nanang. Umayak ko maumutang kada kayo. Ay, nagsabat kami kan ni Abalayan, Berta. Imbaga na nga agtalon ka kanula ngam timang opisina. Gaputa saan kanumat nga umanay nga aramaten yu ti sweldom iti pamilyam. Awan lat di na malawlawat daya bakit? Nagrigat agtalon. Agmalmalem ka nakakubbo iti kainaran. Angam kasanon ti pamilyam. Ay, agbisin dalakit eh. Nanang, mangandalakit di iti mamitlo iti agmalem. Husto daytan. Angam saan met nga rod. Ay, no awan ti mautang ti asawam. Ay, kasanon. Saanen amamitlo amangan ti pamilyam. Ay, kunak no adda mautang ko kada kayo. Saan met ta sermon met tinaganap ko. Inak man laangan. Ay, Dave, pangit ipanam ngamin iti kwartam aya. Katanya pa ngay. Iti buksit ko ah. Ay, nakababain kin kalablabidan dita. Abay mayat ti manalaon. Tasaan nga agbisin ti pamilya na ngam ti mga opisina. Agsipod taday tatipod now. Mangup opisina dyan na laing amanugang mau. Ngam kanayon amapan umutang ni Jade nga anak ta iti bagas. Ay sus, sana masapol nga inkapay ilawat dayta. Tapno makadanon iti nalaing amanugang mo bareng agnakam. Amam no sa dino ti pagut-utangan ni Jade. Saan ka de nga iti manalaon? Alaman? Ay sus, nasaysaya at no ni Dave mismo ti pangibagaam. Saan kat ano sa dino la dita? Ni Dave man wano saan? Isumo lang nga isaw. Ay sus, sabali talaga ti kapanunutam. Ni Dave ting kabagbagaan. Saan kat asyak talimpyo ti utak kaw? Sana limpyo day nga utag no di kat nablaw. Di na amo ti dumngag iti pamagbaga. Na, adayamat mablaw nga utak. Apay, adato lang na tamablo ako nam. Imbag ta nakaumay kayo, nanang. Mabalin ka di akadwaan nyo basit dagiti ubing? Tain nakaglaba? Unay kat arigat mon anak ko. Manalon lako man tinakiasawaam. Ni nanang mo, dayjay man ang tiibagana. Saan kit den? No rumwar ti asawam, nakadisdisente. Ngam no kautam ti bulsana, awam makargana. Alakit din nang. Kitaan nyo basit dagiti ubing ta nakaturog da. Mapanak aglaba. Imayak, taumay ko kitaan dagiti ubeng. Ngam saan nga aglaba ti papanam. Apay nanang, papanak ko ma. Aramatem ti kawus ko, ajak pa'y inararamat. Tapno di na ka mabigbeg tinalaing nga asawam. Di kay maawatan, nanang. Apay ko ma, sa anak nga agpabigbig. Aramatem mamati utak mo, tapno di ka mayaw-awan iti tengat aldaw. Anya ka diti kaya tiyo asawan, nanang. Ingka kitaan, nupod no tinadamag kaw. Adda ka no kanayon nga ilibre ti asawam iti kanten iti asidag ti opisina da. Ingkan ko na! Didak siguro mat mabigbig. Tanakawig ka na kasang klasa. Kitaot man pud no timbaga ni nanang kanyak. Hello, miss. Mabalit ti agtugaw iti asidag mo? Sige laang. Bakante mat. Agyaman na. Empleyado ka kadi iti asidag apasdag? Ha? Saan? Adalaur urayak? Nukas ta. Nagpada ta. Adamot urayak ditoy. Ditoy da ka no nga umay agisnak. Kasta ka di? Isudamat daytan. Ay, panawan ka pa'y Inaksabatan ida. Ni Dave? Adadwa babae akatwana. Nagtugaw ta na. Saan ka ang padlaw? Sana ba tamangag ko dito'y ti saritaan da. Bakag. Ada ka man dito'y balay da jayd. Apay, sa dino ayate ayan na. Ada ka no biit papanan na. Binantayak dagiti ubeng. Mabayag ka de iti napanan na. Jaklam mo Ngam nabiit pa'y matapim manaw. Umunaak nga ruda niya balay. Maagluto kan taon. Ang mga numabayagan ni Jade. Kahit anyapay ngay. Ang mga nuiyuray ko tilutwag. Saos, may sarong kamanan ket makimarites kamanan iti dalan. Sino kumangay ti kamaritis ko di tadalan? Ay, kadya ka mo Uray saan mo mat nga am mo ket kamarmarites ma. Lalabas ka mat?
Saan nga am mo atawa lawatan? Si kamit gayam day tamanong George. Yam amok kan katigayam ko. Ni Elaine. Kan tinabi pa boyfriend na. Ni Dave. Hello? Napintas ti girlfriend mo, Brad. Nusyakti mo na nakakita kan kwa na. Amangan nusyakti boyfriend na ita. Malas mo, Brad. Shakti mo na nakakita kan ko, ana. Iso a Shakti boyfriend na. Ne. Nagdardaras mo tapi manaw jay babae anak katugaw iti asidag itay. Akas la agpalpali ew. Asino a babae, manong? Jak maten dinamag tinagan na. Agmay-may sa itay. Inasit ga, kat dinamag ko no empleyado ditoy. Ngam saan mat ko na? Ang mga no na isarong laeng dito'y kantin, ah. Kumusta tinapanam? Apay akas la nagsangsangit ka. Jak pa'y amo ti sawak nanang. Di na ko mapay pagdamagan. Maawa ta kunti amen. Pudnaw tinadamag kaw, iso anasaer tiriknam. Anya nga ta tinagkurangak nanang. Isagsaganak mo tami nakasapulan ti asawak. Sagbaya pa nagtrabaho. Saan asika ti ayan ti parikot, anak? Ti asawam ti ayan ti parikot. Saan amap-map nag? Bay amon apumanaw, tadi na matlaang may tad amin akasapulan yaw. Ay ayatak ti asawak nanang. Diyak kaya ta madadaal ti pamilya mi. Nga uray luklukwen na ka. Ikagumaakasan na madadaal ti pamilyak nanang. Kasano kuma? Kan adan pangisuksukat ti asawam ken ka. Adi ko, napintas nilay nagayim mo. Apaya di mo imbagbaga, nga dagayam napintas agayim mo. Di ka mat nagdamdamag. Nabidda pa'y anaadaan iti relasyon, kunam samat. Juan. Amo ko maakurso na dam ta impasyar ko dito'y balay. Nakayawan na kitigayim mo. Damok la nakita, ngam addan na isang sangayan arik na kankwana. Awisag man nga ro dito'y balay? Anya nga tatirasunta, tapno maawis mo dito'y balay. Amo kun manong. Ibagata nga ilagip ta ti birthday day dinanang. At damot gayam utak mo, ading ko. Aday ti banyo ti asawak. Kitaak man ti contact number ti agnagan iti Elaine iti cellphone na. Jade! Nabatik ti tuwalyak. Iawat mo man. Mabitlaang! Umayan! Darasam tamala daw akon. Aday ka. Nakita ko na. Nayakar ko iti cellphone ko ti numero de dya babae. Inakontak no saan ang makadlaw. Ayan mo nga nagbayag ka mat. Umayan! Aday na, nakopya ko ti numero ti cellphone ti babae. Inakon ito ti Italiana, tapno saan ang makadlaw. Ayan mo nga nagbayag ka batang. Umayan! Oh, aday ta ti Tolyam. Inakmutan isagana ti lamisaan. Tapno saan ka amala daw ako nam. Sige, sumaruno akon. Sinalbag day dya manugang mo. Mabalin la ko maapagtalawak at pagtalawak laangan. Nay, ayama din ayat ipagpupudutam. Nadamag ko nga da babae apag mamauyungan na. Ay, abangan mo no pamadakis laang day ta. Anya pa madakas. Imbaon ko ni Jed ang mapanmang takwat. Isu tinapanan na idikalman. Kahit adda ka day natakwatan na. Nakita ti dua mata na nga da babae nga iliblibre na iti merienda. Ah, Imbaga ti may sa kadakwada akaayan ayat na kano tinasao a babae. ay ti awanan baed. Masapo la magupad day ta relasyon. Kasi may ti anak na. Uray no magupad. Kasanaw no aramidon namanan. Anya ti addang nga aramidam ita. Baybay am kadilatan aluklukon na kati asawam. Masapol nga agtanangak nanang. Diyak kaya ta madadaal ti estado mi nga agasawa. No siyak ti sika. Ipungot ko ti babae. Nanang, madi ti iskandalosa. Saan ang maurnos ti anyaman aparikot, babaan iti pudot ti ulo. Ay, jakman amukan ka. Agdadata lang nga rudan asika ti biktima. Di ka pa'y laaggunay. Adda na panunot ko nga addang nanang. Ngam nasaya at dayjay awagas. Saan nga babaan iti pudot ti ulo.
Ay, jakman amukan ka. Ngam no di ka pa'y lagunay. Agbalaw kanton. Awan ton ti asawam iti denayaw nga agiina. Bay andak kumapay nanang. Pangaasiyo, tasaan kayo nga agaramid iti dinudursok awagas. Ay, makapasuron ka mat. Inak man laangan. Mabaling ka di akalpasan ti opisina. Kat inta matagpa siya, sweetheart. Okay, ngam mabiit talaan nga. Taimbaga ni mami nga adda ka no sa nga ilim eh. Masapol nga adda ak ijay balay inton sumangpot ti sa nga ili. Kasta ka di? Sapay, adda ko mapapananta. Inton maminsan laangan. Naudi kamat ngamin anang ibaga. Nabayag asaan mi anakit kita ti kabagyan mi asumangpot. Sige. Hinton Domingo, tawan opisina. Intag pa siya. Wuhan, sweetheart. Kadwata ka din ni Mercy? Saanen, tadda ka no papanan na. Ag-out of town date ta adwa. Agasam, ta out of town date. Una, damo a date ta. Masapol a naragsak. Ken nakalalagip ti damo a date ta. Dahito laka dititad mo kanya kasweldom lakay. Ano, Sam? Adangamin papanan minton Domingo. Napatagunay. Ni, saan mat nga aldaw ti opisina ti Domingo Intayo ket di makimisa kadag iti ubing. Adda pang ibaunan ti kumpanya kada kami. Adda seminar mi. Seminar iti aldaw ti Domingo? Ay, wan gayam. Apay anala daw ka man na simangpet. Kuang, adday naramid ko pa iya opisina. Sakbayan nagawid ak. Madlaw ko nga minakanayon kamutan amala daw nga agawid lakay. Adda ka na yun nga overtime. Kasta ka di? Di nga matumat nga rod ti sweldom. No kanayon ti panag-overtime mo. Day, nakaumay kayo matbasang. Kibkibinam tabay sa nga anak mo. Idinto ta saklot mo ti maysa. Kaya't kayo nga min ang makasarita tatang. Numabalin, pagaw-awirak pa'y kumaninanang, tainak mam padasan ti agbiro kiti trabaho. Kurang ngamin ti sweldo nila kay ko. Kahit, anya ko maatrabaho ti sir kam anak ka. Saan ka di asigod a beautician naktatang? Nalaka ti sumrak ita kas beautician. Kan adumot dagiti gagayam kong ada parlor na. Masiguradok akayat ni nanang mo. Basta ibagam nga ikam iti kwarta na. Ay, wun tatang. Masapol nga ikakang, takaasimot no agawir. Wun, basta day tati ibagam kin ni nanang mo. Alis to day chay. Agawira, gamday tabagimpay ti papintasam. Ayaw sa matabuok mo, kanagpapintas ka mat. Ninanangan, apay, nalaadak ka di una yan. Ay, saan mat? Gamgapo ta impamaisam ti magas asikaso iti asawa ken anak mo. Binaybayam tabagay. Isukat na ka pa yun ti asawam. Sige, tagpapintasak mat nga rod nanang. Ala, inak nga rodon iti parlor apag trabahwak. Amuyo, nangato ti sweldok ijay, ta high class da ija a parlor. Inrogem ka din ti addang nga aramidam para iti karelasyon ti asawam. Naala kong ti cellphone number na iti cellphone ni Dave nanang. Anya ko mati aramidam. Ka-textmate mo? Basta, di kay agdanag. Nga masapol nga agtanang aklaang nanang. Sika ka din day ta anak ka. Pagbagay mo ti pukis mo kan panakaayos mo ita. Mayat ka di matlaang nanang? Mayat anak. Masiguradok nga agmulagat ti asawa no makita na kainton sumangpait. Unay ka tagmulagatin. Kagpay sumay. Sige, tagawid akmutan. Ada ka mutan nakadwa na giti ubeng. Sige nanang, kat agyaman na kiti panangaw-awir yu kadag iti ubing. Madamdaman tulaang addan ti asawam. Di na mo nagbaliw ti ayos mo ita. Pimintas ka nga men ang nagkapo iti parlor. Agpaisong nanang. Hello, sweetheart. Imawagak tay palagip ko ti out of town date time ton Domingo. One sweetheart. Ngam saan taunay amasapa. Tadapay nasken nga aramidan mi kada mami. Okay. Sakbay ti alas 12. Agkita ta ijay kantin, ha? One sweetheart. Agin nuray ta ijay. Itulod mi pa'y ngamin ti nga ilimi. Sakbay nga umayak ijay. Okay, sweetheart. Masigurado ka naragsak ta ijay papananta. Sapay ko ma, sweetheart. Damo a date ko naman. O, sige nga, Rod. Bye, sweetheart.
Saan nga mo ni Dave? Nga dak iti batog ti tawa, idada inawagan na. Kat nangag ko ti saritaan da. Out of town date da ka no. Saan ang mabalin da ito eh? Masapul nga awagak kay Jay na Elaine. Hello? Asino da ka di? Miss, sapay ko mata sana ka makaistorbo. Napatag namin ti ibagakkan ka. Anya ka di tibagam? Kan asino ka? Sakbay nga ibagak tinagan ko, kano asino ak. Kidawak asapay ko ma. Tano kasano ti kinapintas mo. Kasta kumamot ti kinasaya at ti puso. Ha? Anya ka di kayat mo nga ibuksilan? Adda ngamin dagiti banag apakaragsakan tayo. Nga makapasakit gayam iti sabali. Di ka maawatan. Mabalin ka di nga agsarak ta? Tapno kinaawatan ta? Sige, itamat lang. Ibagam no sa dino ti pagsarakan ta. Awan opisina iti Domingo. Ibagam ka ni Elaine nagayim mo. Ta iti day tangal daw, ti pan nakaangay ti palagip ti birthday day dinanang. O sige, taday tati ibagak ken kwa na. Masapul ang makumbinsir mo nga umay ti gayim mo. Iso ti kang runaan na bisita ta. Kasano, no umaymat ni Dave? Umay nga ta, nga oray saan ang naimbitaran. Anya ka di panggap mo ka ni Elaine. Adaanan day jay iti kaanyan ayan. Lading itak nga ibaga dito yading ko. Ngamawan pa nagtalak ko ka ni Dave. Pag ko naamot manong. Jack man mo. Ngam kasta ti mariknak. Kaslasan ang mapagtalkan, ti panagkita ken kuana. Rumor ka de, anak. Wananang, makisingnara kak iti pagmamauyungan ni Dave. Saan ka nga tamay sagmak? Nasingpot mo ti panagkitak iti dayja babae. Saan nga taasing patkitab? Saan mat siguro nanang? Kasarita, taibagak ti pudno nga adda asawa ni Dave. Rumbang laang. Amangan no makapanda iti ibagbagada apapananda. Inton kwan di na kan sublian. Saan ang mabalin nanang? Uray ko man awan anak mi. Siyak pay laang ti asawa ni Dave, nanang. Nakasagana amin nga usaran tayo intong Domingo. Itapay lang. Awaga mong tigayem mo. Tapno saan ang maikompromiso iti sabali. Wen manong. Amangan kit di no malagip dati ag-date ka ni Dave. Narigatan. Awagam nga ro din Amangan numaodi ka amang awag kan kuana. Saan darong bang nga ag-date? Kasano, no nalpas dan ang nagtulag? Awagam kit din nading ko. Awan ti adu sa lutsud. Alaman langan. Ngam na da date da. Malas mo asim mabang. Hello, gayam. Nakaawag ka man? Ada ngamin okasyon diti balay intong Domingo. Sigapi kang runaan a bisita. Apay nga italaan nga ibagam. At the date mi kin ni Dave inton Domingo. Ag out of town date kami. Anya? Kasano nga ro din ti okasyon diti balay? Saan ka di nga iti sa balilaangan nga aldaw, gayam? Ha? Mabalin ayamat? Ay, nagsayangan? Sige, taadda pa'y kasarita ka tao. Bye, gayam. Apay tibag nga imbatim dito'y balay. At damot karga na akawas. Apay a pinakibiyangan nyo, nanang. Para maatagday ta iti seminar mi intong Domingo. Mas daawak. Taapay adito'y pay balay tinang ibatsyam. Saan kayon nga agdamag, nanang? Umay kuntulatan alaan intong Domingo. Ay, seminar ka di atalaga ti papanam? Winaw? Ay, kaslang amin inlimod mo, kanibakot mo. Nanang, amo ni Jed nga da seminar ko intong Domingo. Saan kayon nga gatap? Ay, sa anak ko mga agatap. No saan adito'y balay tinangikam kadagiti badbadong. Agyaman na, tada ka dito nagtulagan ta a restaurant. Ading Elaine. Kasano nga amuna? Kan, asino ka? Nang nangag kung tinagan mo, kan nakita kan iti kantin, iti asidag ti opisina yo. Empleyado ka kadi iti asidag mi? Ako nam nakikita na. Apay adi ka nakikita? Saan ka empleyado? Ta saan ka ang trabaho? Adado nga anak mi ti asawa, katsak ti mga asikaso kadakwada. Kasta gayam. Apay nga rod nga inawagan na. Anya ti importante nga ibagam. Rumbang amaamuam daytoy, tapno saan ka mailawan? Mailawan? Apay ko maamailawan na.
Mailawan, iti saan nga umno alalaki. May salaang ti kaayan ayat ko. Sa anak to ama ilawan iti kaanuman. Mailawan? Apay ko maama ilawanak. Mailawan ka, iti saan nga umno alalaki. May salaang ti kaayan ayat ko. Sa anak to ama ilawan iti kaanuman. Day tangarod ti pagsaritaan ta ita. Nalpas kan ana ilawan, ading ko. Anya ti kayat mo asawan. Asawat ni Dave. Kat adda dua nga anak mi. Anya? Pudno ka di ti bagbagam? Ti amo kat barupay ni Dave. Tapno mamati ka. Ipakita kan ka ti marriage contract mi. Irwar ko manipod iti bag ko. Tapno makita mo. Oh, aday ta. Ada asawa ni Dave. Day ta tipod no ading ko. Siyak ti asawa na. Siyak ti para asikaso kadagiti anak mi. Gaputa ka na yun akurang ti ititad na nga abastumi. Kapilitan asimuragak iti trabaho. Kasanundag iti anak yo. Kapilitan nga impaw awir ko pa'y kaninanang ko. Kasta ka di. Lading ita tinapasamak. Diyan mo nga ada asawa ni Dave. Hello, Gayam. Nakaawag ka, Mark? Diyan ka mo taramita kita gayam. Nasakit unay tinakam ko. Ha? Ano tinapasamak? Ni Dave, may sagayam nga impostor. Diyak ninamnama maramid na tikas na kanya. Ayan mo ka di. Umayak dita ayan mo, tagsarita ta. Dito restaurant iti crossing. Umay ka kuma. O sige, urayan nak dita. Alaman nga rod gayam. Kasapulak ti mga dingay kanya kita. O sige, agrubwata kon, Gayam. Ne, papanamon, merci. Apay akas lang dardaras ka. No kayat mo, sumurot ka kanyag. Agsang sangit itay ni Elaine, idi mawag. Mapanak ka no iti ayan na. Agsang sangit? Taapay. Adan samot sa andaan nagkinaawatan ka ni Dave. Sige, intan. Kaasimot ti babaeng ay ayatag. Manong, sigurado kang ay ayatam ti Gayam ko? Masigurado ka din ko. No saan man ti marikrik na ita, iti lalaki nga inayat na. Saan to kanya? Inta nga rodan. Magagaranak no apay nga imbaga na nga impostor ni Dave. Kunakon kat. Damok pa'y laang ang makita day di alalaki. Addan pa nagduwa-duwa ka. Ada ka din na pasamak, Gayam. Apay nga imbagam nga impostor ni Dave. Aday mawag kanya ka babae. Nagsinara kami dito itay. Imbaga na nga asawa na kano ni Dave. Anya? Saan nga ta ati babae nga impostor? Impakita na kanya ti marriage contract na. Kasta ka di. Niko, iyam-amukan ka ti kabsat ko ni George. Elaine, saan arumbang asayang ng tiluwang kadagiti kasta a klase ti lalaki? Diyak ninamna mga dagaya masawa na. Imbag tanaamuam, itatana sa papay. Nabiit kayo kay matkanong kuna ni Mercy. Sapay adda out of town date mi kumain ton Domingo. Saan kan amapan ijay? Umay kalaangan iti balay. Sikat ikang runaan a bisita mi kay Mano. Mabalin ka di aron war tayo ita kadagiti umbing. Nalipatam ka din nga adda seminar ko. Imbagak tayo taken kan iti ah. Ha? Seminar ka di talaga ti papanam? Sapay ko mga rod, tamayat ti banagan day taas seminar mo. Talaga amayat ti banagan na. Naragsak lakit di dahi a seminar. Anya ka di nga oras ti ipapan mo? Kalpasan ti pangal daw. Kan maturog kami jay. Aglangan ka inton Lunes? Saan? Agdiretso kami ton iti opisina. Sino ti kadwan? Aguray ka man. Apay anagado sa ludsod mo. Di mo matla idaam-am mo, oray ibagakan ka. Inalam mo tanday tabag mo, anak ko. Pag seminaram ka day.
Saan yun nga amon, nanang? Tadi yumatlaam mo. Inakid din. Agsinara kami iti kadwak ama pa nagseminar. Asino aya dayta akadwam? Nanang, uray ibagak kada kayo. Saan yumatlang am mo? Mala, inakon. Ay, mabayag kayo kadi iti papanan niyo. Saan nang? Sumrek kami matlangin ton Lunes. Na, adda ayamot kasta. Ay, sabalin samot ti papanam. Anya lagi din ayan ni nanang. Anya kumaasabali. Nakita't mo siya manugang mo nga adda awit na abag. Papanan na nga ta. Nakita magayam. Apay adi mo dinamag. Siyak pati pagdamdamagam. Ne. Hey, ikwa, adayo nga mente ayan ko itay. Isuasan ko ang nadamag. Maduktalak mitlaang no sa dino ti papanan ni Dave. Ha? Kahit asino kay ti pagdamagam? Ni Dave? Adu dita ti mabali na pagdamagan. Sos, igaraw mo man ako na kaun ti kinalaing mo ama ki Marites. Nasken ama amwak no sa dino ti papanan na. Amangan no saan nga amo ni Jay ti papanan na. Ha? Ay amangan no si kapay lang ti makauna amangan mo, no papanan na. Pagduha-duak no sa dino ti papanan ni Jay. Nakita ni tatagmaw nga adabag ni Dave apimanaw. Napanan na ka day. Jack lang mo no matuloy iti papanan na, nanang. Matuloy. Anya ti kayat mo asawan. Saan ko amabalin nga ibaga kada kayo? Ngamnam na maek, asaan amatuloy ti panggapda papanan. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. No napatag-unay kan katimay sa atao, aramidam ti rombang, no makitam asumyasin ti ayayatan. Iso ka di apimanaw, tasumyasin ako nam. Namnamaak nga agsublimat laang nanang. Ngam urayan tayo, no anya ti sumaruno ang mapasamak. Burbur, tsaka tao. Di mo pa'y lakat ibaga no papanan na. Kanapay apimanaw. Itayak pa ilaan dito'y kantin. Namaman pa ilaan ni Elena. Tinasayat. Awagak man. Aday. Hello? Apay nga inawagan na. Sweetheart, ayan mon. Itayak pa ilaan dito'y kantin. Ngamawan ka matan. Jack ni namnama anapaklan ka aman loloko, Dave. Ha? Anya ka diti sasawa mon? Di kan aging didiam mo pay Dave aman loloko. Di na kun kasarsarita. Kan di na kun urayan iti ibagbagam nga out of town day. Apa yan, sweetheart? Saan ka di nagtulagan tanday ito abanag? Saan anaso di ti panagayat mo kanyak? Lino ko na. Elaine, amo ti langit no kasano ti panagayat ko ken ka. Amumot ti langit. No kasano ti pananglokom kanyak. Elaine, pangaasim ko ma. Sweetheart, patuluyan ta ko matidait ta. Di na ko mapagbalinan akas kanya. Asaan anaso di ti panagayat na. Bye. Hello? Elaine! Anyamatan. Ubaw anam nama. Ragsak ko ma. Nagbalin pa'y alitay. Apay, anya nga taya tinapasamag. Day, apa yan, Dave? Ah. Anya ti aramidam dita. Anya day taga itsuram. Kas kalaupay nga naagawan iti ayam. Ako, apay nga da kayo dito, hinang. Ay, jak matamaw no hapay nga dak ditaw. Ada ngamin nakadamagak. Nakita da kakano ditaw nga daw awagam iti cellphone maw. Idi kwan, kasta kano matinti itsuram. Ha? Apa yan? Ay, tinasayat na nang. Panawan dakit di. Kayat ko tiag may siya. Kat, taykon ko na ni abalayan a seminar maw. Saan ka no matuloy na nang? Seminar lang asaan anatuloy. Iso ti pagkaskas taam. Ay, una yan. Elaine, imbag ta pinatgam ti awis mi nga umay ka dito'y balay. Imbag lakit din. Ta sa anak pa'y anapan iti pagsinarakan mi kumakin ni Dave. Elaine, no pinasakitan na ka man ni Dave, bayam kuma, asyak timang punas iti day taas. Jack pa'y kayat apagsaritaan ni Dave, mano. Okay.
lipat mo. Ngamrumbang asaan ka apa-apekto iti napasamak. Tulungan ka manglipat. Nakarikapay ti pusok, may papankan ayat. Sa anak pa'y anak kasagana. Makauray, tinasudi a panagayat. Uray kasano kabayag pay dayta. Kasta, tinasudi nga ayat. Diyak mo na makasarakak pa'y itinasudi nga ayat. Saan agaputan nasaktan ka iti damo? Kat masaktan ka manen iti sumaruno. Kunak man noing ka makiseminar ako nam. Apay nga agdakan. Malas nga aldaw ita, Nanang. Apay amalas. Awan ti malas nga aldaw. Amin nga aldaw kat inaramid ti apo. Tila ang tao ti mga aramid iti kunada amalas. Asino nga tayo ti man nakibiyang. Dinadaal na tinaragsak ko mga aldaw ko. Kasano ko mati panang dadaal na itiragsak mo ako nam. Ay agawid kakit din ija balayaw. Sigurado nga agur-uray ijay ti asawa kanan nakiyaw. Nagpalabasak pa iti sumagmamanong nga oras dito, Nanang. Anya nga minti parikot. Aya. Adda ka di rumbang amaamuak. Awan, Nanang. Ala, bay andak pa'y kuma dito'y balayo. Kayat ko, ti agmay maysa. Imbag ta nagsabat ta abalayan. Apay ka di akasla adda pa kariribukan ni Dave. Ay, jakmet nga rod maawatan abalayan. Simmang pet anakaro tila dingit na. Jakam mo no apay. Mapanak ko maidya balay da. Tadamag ka ni Jade no apay. Ay, kasta kumamat ti aramidak abalayan. Ay, husto met ang nagsabat ta ditoy. Kasta ka day. Kayat mo asawan. Ije balayaw tinagawidan na abalayan. Kasta nga rod. Adda pala ije balay. Ibabaon ko nga agawid ije balay da. Ang aguray kanupay. Limpyo pa'y nga tati utek ti anak mo, abalayan. Ay, Jack amo. Ay, pasensya ka na, abalayan. Ay, intaman nga ron ija balay da, takasarita ta ni Jade. Nakaumay kami kani abalayan, tapag damagan da ka, ano anya tinapasamak ka da kayo kani Dave, anak. Ayan ka din ni Dave, Nanang. Adda ijay balay. Ay, apay nga taan naliday asimang part. Nagapa kayo kade? Saan kami anagapa, Nanang? Idi nakitak ija asidag ti opisina da. Kasla ubing nga naagawan iti ay ayam. Ay, simang putmet ijay balay. Anakaro tiliday na. Awan pa ka inaigak itikas di amarikrik na ita. Amok anapaay ti panggap na amangi date iti babae. Ha? Kasano nga ambam? Nangag ko ti saritaan da iti cellphone iti babae nga agsinarak da kano amapanda ag date. Kahit anya ti naramid mo. Napan ko kinasarita di babae, Nanang. Imbagak asyak ti asawa na. Kan addan dua nga anak mi. Ay ayatem kadi pay lati asawam. Kan ipatpatag mo kadi dagiti anak yo. Ha? Anya ka di dayta sa ludsod yun, Nanang. Anak ko, saan ka nga taa masaktan no makilalaki ti asawam? Apay ko maamakilalaki, Nanang. Kaya't ko laeng nga ipakaawat kan ka anak ko. No kasano ti riknam no makilalaki ti asawam. Ha, ammo ko no apay analiday ka. Nanang, anya ka din ti sasawon nyo. Saanen ang masapol nga ibuksilak? Amok, ammomon ti kayat ko asawan no adda panunot mo. Nakaamuan nyo ka di iti dayta. Anak ko, awan palimad adin tulong tao. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ang masapol nga ibuksilak anaimbag, anak ko? Amok nga ammom ti kayat ko asawan no adda panunot mo. Nanang,
Nakaamuan nyo ka di iti dayta. Awan palimad adin tulong tao. Uy, maamuak laang no asino tinang pardaya kanyak. Jak laang mo asawan. Panang pardaya ka de, ti panang ibaga iti pudno, anak ko. Imbagkit di tana ilisi ka iti pagbasulan. Apay ko maapagbasulan, nanang. Maiparit ka di ti agragsak. Apay, nasaya at kaditiriknam nga agragsak, nga uray at daagsak sakit tinakam na. Asino kumamot nga iti agsakit tinakam na, nanang? Ay, kurang sa ti andar ti utak mo, anak ko. Ha? Saan ka di nga agsakit tinakam ti pamilyam, numamuan da nga adda kasukat da di ta pusom. Makisinara ka kadipay ka ni Dave, iji opisina, gayam? Jak kayatin ang makita ti panagrup-rupan na gayam. Numayat kayo iti singasing ko. Agresan kayo langan iti trabaho yo. Ta iti opisina iti asidag ti pasdik mi iti pagtrabahuan yo. Adda ka di ba kante ichay, Manong? Nasaw kanyak ti gayem ko. Ngagkasapulan iti dua akadwa na iti opisina na. Dalain kayo matadwa no maipapan iti computer. No sigurado lakit di ang awat kami. Oh, agresign kami adto nga iji opisina. Sige, tawagak ti gayem ko. Ibagak nga adadwa nga irekomendar ko. No sigurado lakit di dayta, si dadaan akong agresign iti sigod at trabaho. Jak kayat ang makita ti lalaki anang loko kanya. Apay nga inawagan na pailangan. Anya ti ibaga. Sweetheart, pangasim. Agsarita ta ko mo iti personal. Di nakawagan iti sweetheart. Ta saan anasudi ti panagayat mo. Pag ko naam asaan anasudi ti panagayat ko kan ka. No kabailam nga isukat ti asawang. Kaawatan akabailan nakmat nga isukat. Asino tinang ibagakan ka nga addan asawa? Apay adi mo imbaga kanyak nga dan asawang. Elaine, jak namin kaya't amapukaw ka. Isu ka di nga inulbudan na. Kasta ka di. Saan? Saan akasta ti panggap ko kan ka, Elaine? Di mon ipilit ti kayat mo. Tagdadata nga dan pamilyam. Elaine, pangasim. Di na kumapagtalikodan. Kan pangasim ta di na kumaguraan. May saka nga ulbod. Saan agaputa kayat kaapapanawan, anak ko? Agam agawid ka kumahan. Adda asawa kan anak mo, amang uruuray kan ka. Mapanak pa yung opisina intun bigat nanang. Agawid akto iti kamalaman na. Anya ka di pa'y tinagkurangan ni Jade kan ka. Tapinanggap mo aliputan. Nanang, nagayatak lang. Nga uray dayta nga ayat, kat makuna abasol. Anya nga tamot ti marignam, numadamag mo nga adda mangaram iti asawam. Nasingpet, kan napintas ti asawam. Nanang, saan ko mat idang ay suksukat ha? Hay uray saan mo nga isukat ako nam, nunay nayunam mait. Ay, asino mat ti babae adi masaktan, numadamag na anay nayunam. Di nan tumaamuan. Ulitakkan ka, tinalpaskon nga imbaga. Awan ti palimad adin tulumtaw. Laglagi pam kumaday ta, anak ko. Inawat dan ti resignation letter ta. Mapantan iji imbaga ni Manong apapananta. Darasan ta ti pumano. Jak kayat ang makita na ta ni Dave di tiruar ti opisina tayo. Anya ko man makita na ka? Awan mat basol mo kan no? Jak kayat nga asit ganak ti awanan bain a lalaki. Nagpamarang abaro. Ore siyak, jak ni namnama nga dagayam asawa na. Sayang a kinataara. Imbaglakit din, tasan asyak ti inaram na. Nailaw anak kat kumakan na. Talaga ka di akurso nadam ni Dave, gayam? Edi, ngam, iti kasi agalad na. Hay, uray kukwa na laang, titaer na. Awan mat ti umay kada Elaine kan mersi dito'y kantin. Ay, tinasayaat. Padasak man ti mapanagdamag. No addada pay laang ijay unag. Nag-resign da kanumatan.
Elaine, ayan mo ka din. Kaya't ka amak kita. Nasisingpot dagiti ka opisinaan ta ditoy. Wen nga rod gayam. Imbag lakit din ta daim malisan ta adagos. Wen nga nod. Elaine, sapay kumatag na nayon ti panaggayam ta. Tapno ag nanayon mo ti panagkadkadwata. Anya ti kayat mo asawan gayam. Agnanayon mat ti panaggayam ta. Sapay ko ma, tama ikariak nga agbalin nga ipag mo. Kasta ti kayat ko asawan. Ah? Kunak lakit din no anya itayin ti bagbagam. Hay, pilya ka talaga. Ngam saan mo't adakos ti imbagak? Saan ka di? Agpanunot ka ana imbag. Bayam, panunutak ana imbag. Sa anak amang rabrabak gayam. Pudno ti imbagak. Nay, saan mo't natuloy ti seminar ni Dave? Anya ko mangay ti matuloy. Kat awan mo't gayam seminar a maangay. Rason na laang dayjay. Aniya? Nay, napanan na nga rod no kasta. Idi saan anakisin narak ti babae akadet na kuma. Nagawid ija balay ni Abalayan Carla kat ijay nagpasanaang. Ay sus, anya ba nun day ta chismes? Saan a chismes tapod now? Inunaan ni Jade a binagaan jay babae nga adda asawa ni Dave. Iso asaan a nagpatuloy iti date da kuma. Ha? Ay susapo niya. Adda babae ang makidate ko makin ni Dave? Wen, ta nagpamarang abarupay. Agin na si Dagsakan no ti opisina da. Ay, sinalbag a Dave. Enton ko na. Mapataltalak ti lukaw. Imbag man, tanadanon kayo adwa ditoy. Ket, kumusta mo ti kabarbaro nga opisina yo? Okay laang manong. Agyaman ako na yan. Gapo itiin singasing mo. Iso nga addan trabaho mi asabali. Awanan yaman na. Katsapay ko ma. Tamataginayon anasaya at dagiti ka opisinaan nyo. Namnamaag day tamanong. Saan kami mat nga apapera kini Mercy? Pudno dayta. Amok anasingpat kayo adwa. Dahita ti kang runaan ara amakan ka, Elaine. Ken, napintas ka. Nalabos samot day ta pa ng patirayok mo kanyak manong. Saan apatiray ok tay jaya din ko. Pudno ti bagbagak. Di urag damag ka. Asinong ay kumatipagdamaga. Isyak. Ha? Kat amin na damagam. Wen amin ti sungbat na. Wen nga rod isungbat mo, nudamagak aluklok nak manong. Ah? Si kamot na may saan nak ah. Ngamsan ngamin aday tati damagam. Naglimpyo ka din ti utek ti kulkul ti panunot ng asawam. Unay mo takulkul nga utak nga ibagbagayo, nanang. Saan kit din? Limpyo ka di ti panunot ti tao nga agbirok pay laang iti sabali a babae. Ket adala nga ruden asawa na. No nailawan ti asawa, ukudak iti limpyo adalan, nanang. Huh? Agpada kayon samat asaan alimpyo ti utek na, Jade. Kasta tinasudi a panagayat, nanang. Ukudon iti nasaya at adalan, no sumyasi ti asawa. Saan ka maawatan? Kitaek man no anya ti pagbanagan ti kastagalan mo. Saan nga abakan ti kinasaya at ti kinadakas, nanang? Agdada talaga ruden ti kinamang lilihipot na. Di mo pa'y laki nga raw ngawan tapno agnakam. Ad-adan ama dismayan o aramidat day tananang. Ad-ada maiyabog na umadayo kat agbasol. Hello? Sino da ka di? Kaya't ko lang ti agyaman kan ka, ta saan ka na ilawan iti asawa. Saan ka nagpatuloy iti date yo. Diyak kayat timang dadaol iti pamilya ti akin pamilya. Dayawan ka unay ading ko. Nasaya ti panagpuspusong. Pimanawak iti sigod nga ayan ko nga opisina. Imalisak. Tapno saan kami nga agkita iti asawa. Sapay ko ma, ta makasara ka iti lalaki ang nasudi ti panagayat nga ading ko. Kat, kumusta kayo itan iti asawam? Naliday ti asawa, gapo iti panakapaay na kan ka. Ijay balay ni nanang napailaang tinagawidan na. Imbaglakit din. Ta nagsarita ta sakbay ti date mi kumamanang. Katagyaman akmat kan ka. Tapinatgam tikid daw ko, aliklikam ti asawa. Desente ak a babae.
Jak kayat ti makiinnagaw iti kukwa ti sabali. Ammom ka day, amasursuron kan ka tinakaikabangam. Naamwan da ngamen ti inaramid mo. Ket no kasla signal ti lapayag da bakit? Kasla biga o ti kalawan. Mapabasol mo ka day. No si ka ti babae kat ni Jade ti lalaki, kat aramidin na ti inaramid mo. Naragsak ka ka day. Nanang, saan to ang maaramid ni Jade dayta? Saan pa'y ita? Ngem no baybay am ida akas iti aramidem ita. Ay na, ay, ibagakken ka anak ko. Tao ti asawam, saan asanta. Nagadulakit din, ana sa uyo. Agawid ak man laangan. Rumbang laeng nga agawid ka. Aramidem ti pagrebengam iti pamilyam. Ay, uwan nanang. Agawid ako. Urasan ti panagawid. Itulod ka ni Jabalayo, Elaine. Kasanon ni Mercy, agmay sa ka di nga agawid, manong. Makikuyog ka data. Ngam itulod da ka pa nga umuna. Ah? Imbag man, adda pa yun para tulod ko. Pakaragsakak ti mangitulod kan ka. Katsapay ko ma. Tadinap ka uma. Saan kunto ako tinasingpet akab sa tigahiyam ko? Agyaman ak iti panangibagam anasing petak. Agpay sumat, manong. Nagasat tigayam ko. Taadaan itikaskan kakasingpet akabsat. Ala, hintayo nga rudan. Umayan ni Mercy dito ay ayanta. Nagawid ka din ni Dave, ije balay da. Saan pa'y tanaggapuak iti balay da Jade? Ije ket balay ti inanan, ti pagaw-awidan na. Ay, just kaya lalaki. Isungarod nga imbagak akul-kol ti utak na. Ibaga pa'y lakat ni Jade maawatan na ti asawa na. Ay, naanos unay ti anak ta. Hala, sapay lakuma, tamakaamiris to ni Dave, kat sublian na ida nga agiina. No siyak ni Jade, bay ako nagtalaw. Hey, di ka man mate. Bakbakitan ka sa bali mo ti panagut-utik mo. Marwam ti lalaki amang pasakit iti asawa da. Di mo isuro ti anak mo, iti saan nga umnaw. Kayat mo ka de, amarakrak ti pamilyada. Asino kumamat nga iti mangayat iti rakrak a pamilya. Ngamday jay met alalaki iti nagaramay. Imbag ta si Mangpot kan, apay nga iti balay dananang tinagawidam. Ay, kwa. Mariribo ka nak namin. Kayat ko tiyag may-maysa. Naragragsak ka ka di ijay, ngam dito'y balay? Saan aragsak tinapanakiyayan dananang? O sige, tayo nakpaagluto. Ado nga min ti tao iji parlor. Iso ang medyo naladawa kasi Mangpot. Sige. Saan nak nga inapati asawak? Pudno ka di daytoy. Saan nga ta mga alalaang iti tiyempo? Tapno apa anak? Lakay, ada na timpla kape. Umay kag kape. Kape kunam? Wan, makakapkape ak ngamin. Iso ang timpla ak. Umay kag tagkape ta. Nakakaskas daaw daytoy amapaspasamak. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kape kunam? Wan lakay, makakapkape ak ngamin. Iso ang timpla ak. Umay ka tagkape ta. Apay akas to'y ti mapaspasamak. Tinasayaat. Umasidil ka kita yan. O, apay nga awan gaganay gayam. Ada ka din nasakit kan ka? Awan, bakit? Ala, agkapeta man nga rod. O sige. Ay, wan gayam. Anya ka diti kayat mo nga ilutok ama sida. Kuha, uray anya ditan, bakit? Kayat ko amin nga ilutom. Simrek ka din iti trabaho tinalaing nga asawam. Kapanpanaw na nanang. Mabalin ka di adi yun gurguraan ti asawak.
Mas daawak man ken ka. Awan anyaman na ti inaramid ti asawam. Ti kinababaero na. Apay akasta ka. Nanang, saan ang maurnos ti problema no idalan iti pudot ti ulo? Namnamaek nga ulitin naman ng timang loko ken ka. Tadi mo matikan iti pagnakman na. Mamati akmat ababaan iti kastingar aramidat. Dinak panawan wenno isukat ti asawak nanang. Kasta tinasudi nga ayat. Bidot day ta nga imbagam. Ikam iti pagnakman na tapno madidigra. Saan apa nang didigra ti ipariknak ken kuana? No dikat panang ipateg tapno agbaliw nanang. Saan ka amawatan? Kasano ko mga agbalew? Agbaliw gapo iti kinababaero na nanang. Agreeing ka man iti panagtagtagainap mo, Jade. Imposible tayo magbagam. Awan ti imposible, no buyugan iti kararag, nanang. Nay, apay akas la sipit ti parot ti subsumaw. Sus, mabalin na silwan ti katindugnan. Ay niya akas la si Piti Paraw. Nagpay sumait, nagatid dog. Ha? Ay, Masurunak man iti kuna ni Jade. Pagbaliwan na kano ti babaero nga asawa na. ay nabayam kadilat ta. Adakan tula ang makibibiyang iti plano na. Apay kumaasa anak ang makibiyangay kat anak ko ni Jade. Kas kumaita. Siyak ti makatulong ken kwa na. Awan mangbantay ka na iti anak na no awana. Anyagay nga raw, anak ken apo kom ti makasapul ken ka. Iso nga road, at iko maisingasing ko ken kwa na ti patsen na. Ay na, ada panunot ti anak mo. Bayam nga aramidan na ti plano na. Nagpadaan yu lang nga agama. Makapasuron kayo. Kayang, awan ka di pa'y namnama, nga agi pagtanto? Ah? Saan nga imposible dayta? No makitak lakit di anasudi ti panagayat ti kabsat mo. Masiguradok anapod no dayjay kan ka. Awan pa'y ti amok nga inaram na. Si kalaan. Iti dayjay nga edad na? Awan pay? Nariing sa lang ti puso na iti nakita na ka. Nalabas met daytan gayam. Kayat mo asawan? Nakaturog ti puso na? Wan Ngamin, itala ang anakita nga ada pagduyusan na. Saan mo met abanbantayan a kanayon ni manong mo? Ngam saan nga ugali ni Manong ti agi sekreto kanya. Iso wan ko namon tamayat ka. Ha? Manong, ada namnamam ka ni Elaine. Pag kunaamat, amang ano na saya at lang ti panakilangan na ka. Tagayam na ka. Saan man? Kunana, apaliiwan na ka kano? No napudno ka matlaang kan ko na. Aramidak ti amin. Tapno ayatan naktigayam mo. Wan, Manong. Nasakit pa ang tinakam na dayjay. Gapo iti panangloko kun kuana ni Dave. Siyak ti mang punas iti sakit tinakam na. Nasudi ti panagayat ko kankwana. Tinasudi a panagayat. Makagunod iti baligi. Sapay ko mga rodadin ko. Itikas di akin na simpat na. Saan arumbang asaktan? Podnot ako nam, Manong. Saan ka kadi asumro kita? Aldawan nga nakaida ka pa'y mat. Malaminak, kan nasakit ti ulo. Ha? Agurigor ka kadi? Nantadapadapan ka man. Nabara ka mo't nagpaiso. Aguray ka tayo nakmangala iti agas, tagtumar ka. Nadungulat ta ti asawak. Itilaksid ti inaramid ko pa ng loko kan ko na. No sa bali laing a babae. Amangan no pinanawan na kon. Ato yung tigatas kan agas mo. Uminom ka pa itigatas sakbay nga agtumar ka. Agyaman na. Bakit? Awagat di kadwak iti parlor. Talumangan nakpay ita. Nay, ada ka pa'y mo dito'y balayaw. Ika pa'y mo nakarubwat. Saan ka di asumrek iti parlor ita? Lumangan nakpay laang nanang. Agurigor namin ti asawa. Agurigor. Abay, ubing aya ti asawa am tamasapol nga ilanganam. Inanang met. Panawakit din agurigor. No si ka nga tati agsakit.
Aglangan nga ta, dya asawam. Nanang, mangag na kayo. Adala ang dita kwarto. Uray mangag na ka. Taos tulaang matibagbaga. Agyaman nagtaymay kayo, nanang. Ikan kayo laangan iti pakitsendayo. Ing kayon makitsenda iti para kada kayo kan ni tatang. Ay, ada ka di kwartam di tanak kao. Adda, iso nga rin nga ikan kayo iti pakitsendayo. Gumatang kayo matan iti naimas asidaan nyo kan ni tatang. Agyaman na ka anak kao. Nasingpit ka talaga. Uray may sa ti anak ko, ano kasken ka. Ay, sikamot ti masabat ko, abalayan. Papanam ka, day. Inak mama makitsinda. Inikandak ti anak ko, iti pakitsindak. Manipod inaw-awer ko nagiti ubeng. Tsakpay ngamin nagpalpalingkay. Ay, kat, asino nga'y tinangawer ka dagiti ubeng, abalayan. Saan gayam asimrek ti anak ko, tabantayan na ti masakit nga anak mo. Anya, ay, masakit ni Dave, abalayan. Wan, abalayan. Iso anaglangan ti anak ko. Ngamno nga tamat ti anak ko ti agsakit. Aglangan nga tamat ti anak mo. Ay, Jack amo, abalayan. Mabaling siguro, kasta. Ay, awan lat amaw. Siyak siguro, ati ayabanda ang mga sikaso iti anak ko no agsakit. Ay, sapay la ko maata saan nga agsakit, abalayan. Yadayo ko mati apo, ti panagsakit na. Nay, kunak man no napan kanagawar. Hada ka matan. Kan... Ne. Hada pa'y awit mo. Inikanak ni Jade iti itsendak. Saan asimral tabantayan na ti asawa na nga awanan baen. Ay, apay abantayan na. Apay, pumanaw manan. Aggurigor ti lokaw. Ay, bakit? Ikadim-kadim tiguram iti manugang mo. Sana nasaya at dayta. Nasaya atak no nasaya at ti tao. Ngamno kasjay ay kagurak. Ay, apay. Kasta kaya. Nasaya at kaya, iti padam at tao. Tumas! Kumusta ti asawam balasang ko? Nabara pa'y laang nanang. Ngam nagtumaran iti agas. Ay, imbaga ngamin kanyak ni abalayan nga aggurigor. No saan latabo mabatigurigor na, ipan ko niti ospital nanang. Ay, sapay ko tadenggen na ti agas. Ay, saan ko man amasapol nga ipan iti doktor. Barang ananang. Ipagnanan samot ngamin ti gurigor. Ura di karo ba tayo? Aggurigor ka no? Ay, wen nga rod ka no, balasang ko. Alaman nga rod, tain nakitaan iti kwarto ni Dave. Kumusta kan, anak? Saan kan anak katrabaho? Uray ti asawam, naglangan adina oras. Nasakit ti ulok, nanang. Malaminak pa eh. Imbag tanasing pati asawam. Uray saan ka, anasaya at kuana. Uwan nga rod, nanang. Ngam ti katugangak a babae. Madlaw ko nga dagora na kanyak. Saan mo mababalaw jay tao? Ngamin, anak na tilinukong. No apay mat ngamin akas jay ti jar ti katugangak a babae. No awan ti inaramid mo amaday, anak ko. Awan mo't ti madamag na. Elaine, awan ka di pa'y sumbat mo iti bagbagakan ka. George, ikan na kumapay iti sumagmamano akan ito. Sa anak nga agapapura, Elaine. Kasta tinasudi a panagayat ko kan ka. Makaurayak. Aging ga silulukat day tapusom para kanyak. Agyaman na. Ngam ipanamnamakan ka. Asaan ka anarigat nga ayatan. Kasta ni Ayat. Numaminsan. Agrusing akas lamula. Mabalin mat amalaylay no pilitan. Basit na ang akan ito ti Urayan. Masigurado nga agrusing day ta ibagbagam nga ayat. Saan ka kadi ama pa ni Balay da Dave? Amagan no saan pa'y asumrek ita ni Jade. Ay ket ing kalata Takitaam no saan na sumrag.
Naimbagan nga tanti pasyente na. Kasano nga'y amaamwam no di ka mo't mapan. Ingkalatamot tawan mo ti aramhidam. Ay, just kay. Agpalailang kumamot da tao sa paminsan. So, noin ka mo't lang makimarites dita. Inkalangan ni balay da, makatulong ka pa'y. Sa anak mo't akatulong. Noin ka makimarites, di da ka maikan iti pakitsendam da iti padam ang marites. Naimbag tayo may kayo, nanang. Kitaan nyo ba si Tagiti Ubing? Taipan ko ni Dave iti doktor. Adamot ng rimor arashes na. Ay, kaanya pa'y ngay anak ko. Ipan mo Hamaganoan niya daytan. Agyaman nanang. Inak pa'y mga yab iti tricycle apagluganan mi. Ayan ka di dagiti ubeng. Nakaturog da pa'y laang. Pakanan yun to ida no makariing da. Nakaluto akmutan. Ay, wen anak ko. Ingka ngarudan mangala iti pagluganan yaw. No apay mo't ira na kaawan ti lumabas at tricycle. Adada siguro ija paradaan Ingka lata ijayan. Ibagam adagasin nyo ti asawam. Ay, hanya nga taday to yan. Di mo't lang maimbaganan. Sana siguro akaagasan ti itid mo para gurigor Agmay-may sa kamot dito katrem. Napanan ka din ni Jade. Napanggimatang iti agas, nan. Apay anak ko, anyat imbaga ti doktor. Nadinggi ak kanunanang. Day tamat ti resulta ti laboratory. Ay, naimbaglaangan Tainyag nakangarod ti asawam ditoy. Ay, nadinggi kamot gayam. Uwan nga rod nanang. Isumat lagayam nagsakit ti ulo. Tibagbagi ka. Ay, makitam itan ti kinasingpet, kan kinadungo ti asawam. Nanang. Pagpanunutam dayta anak ko. Iso asaan mo kuman alukwan pay ti asawam. Nanang. Saan kumapay aday ti pagsaritaan tayo? Nakapsutak unay. Ay, maturog ka nga rudaan. Ang agpanunot ka anaimbag. Saan ka kuman nga agaramin iti pakasaktan ti asawam. Ti masakbayan. Anak ko, agpanunot ka anaimbag. Saan mo kuman alukwen ti asawam? Nanang. Saan kumapay aday ti pagsaritaan tayo? Nakapsutak. Maturog ka nga rodan. Ang kas nakunakon. Agpanunot ka anaimbag. Saan mo kuman apagladingitan pa'y di asawam? Nanang. Saan kay kuman atumanagari? Maturog ako. Naturugan ti anak ko. Ay, sapay la tagbalbaliw. Tapno di imot kaase, dyan nakaanos nga asawa na. Day, bakag. Inyawid mo matan dito'y balay dagiti ubeng. Wen kailiw da ka no ti agpasyar ditaw. Kailiw da ka siguro Ayawan gayam. Apay ni Jade, napan ni Jade parlaur. Impan na ni Dave iti ospital. Saan bumabati gurigor na. Kan nalabas iti kudil na. Nene, apay nga Ay, kaano pa yan nagkurigor? Jakam mo. Kaasi mo dya anak ta nga agdandanag kan mga asikaso iti masakit. Ay na, kaasi da adwa Masakit ti maysa, kan agbantay mo ti maysa. Sapay ko tasubadan mo't ni Dave ti kinasingpet ti anak ta. Ay, bareng numakonsensya. Ada nga ta konsensya dayjay. Si kamat. Adaya mo't tao nga awan konsensya na. Amang ano ni Dave daytan. Iso akasursurun ka. Gayam, kita man analaing tarupa. Ni, apay gayam. Kasta unay ti panang matmat mo iti rupa. Kit-kita no nanayunan ti make-up mo. Ngam saan mat gayam? Apay anaran niyag ita ti rupam, ha?
Kaslaman, pimintas ka unay. Ah? Ay, kunaknoan niya itayan. Mangrugi ka man ngatan amang rabak. Saan na ka mang rabrabak? Mayat ita ti aura ti rupam. Kastoy saan ikatuntian yaman asakit tinakam. Lipatan dagiti na palabas kat mga barwanan. Kaya't mo asawan. Awanan sakit, di ta kaunggam. Kaslakastan gayam. Linipat ko amin asakit tinakam ko. Agpayson samit ay kunada, ati ayat kat makapabagtit no maminsan. Ah? Makaparagsak. Ngam no maminsan mat? Saam, tiikdan na. Pudnot ako ng gayam. Adda agbalin adakas gapukan ayat. Addamat agbalin anasayaat gapukan ayat. Anya ka diti kayat mo akanan, ta iso ti gatangak. Sana ka mabisin. Awan di kayat ko akanan. Kasano nga rod apo migsaka, no di ka mangan. Mga anak to. Kayat ko pa iti maturag. Uminom ka pa'y nga rod iti imbaga ti doktor nga inumam, tapno saan ka ma-dehydrate. Ano sam nga inuman? Bakit? Agyamanak iti anos mo. Ar-aramidak amin dagitoy, gaputan na su di ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na ko ma. No saan ang nasudi ti impayo ko kan kang ayat. Napakawan kan lakay. Aramidak ka di pa'y dagitoy, no saan ka napakawan? Naggapukan sabat iti ospital abalayan. Kumusta ni Dave? Ay, nadingge ka no, abalayan. Isumot lagayam nga darashes na. Apay nga tamat ang nagdakkel ti tao. Ngam abakan ti kagatlaan ti nagbasit alamaw. Awam maangipin da. Awam pa'y tulang da. Ay, saan ko amasong batan dayta, abalayan. Mabayagan da nga ron iti ospital ano kasta. Ay, nalabit. Nakapsot nga men di anak ko. Kan di na kayat timangan. Na, apay ngay adi na kayat timangan. Nauma ka day nitiin na pa'y. Sige. Panawan ka pa'y abalayan. Sige. Tama pa anak ko, hindi tabalay. Sumbatan nakmatan Elaine. Napuno ti panagayat ko kan ka. Nasudi ti ayat nga edat daton ko kan ka. Mamati ak iti datdaton mo nga ayat, George. Madlaw ko ang nasudi ti panagayat mo. Numamati ka. Apay nga ron, adi nakpala sumbatan. Sumbatan kan, George. Agpayso ka di tinanggag ko, Elaine. Pudno. Sapay ko matadinak tulukwan. Pulos adi kan tulokwan, Elaine. No kayat mo, agkalay sa ata adagos. Tapno mamati ka, iti idardarirag ko nga ayat. Kalay sa adagos. Aguray tapay mata. Ay ayatan ka unay, Elaine. Kat nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. Apa yan, Manong? Nakita ka asumungad. Ngam, nakangirsi ka mo't, sapay agmay ka. Uy, sabadin samot tan Malagsa ka nak. Ta sinong bata nakmatlangan ni Elaine. Sinong batan na ka ni Elaine? Ay, kunaklakit din no anya tinapasamak mo. Ngamin, nakangirsi ka, ngamawan mo't kadwam. Orayan niya ti ibagbagam dita. Basta, dakamin ka ni Elaine. No kasta, matuloy matlaangan di kayat kong agbalin nga ipag ko. No kayat nalakit di. Agkalay sa kami na dagos. Wen amanong, saan kayo mat nga ubing? Tapno itantan nyo pa'y lang ti kalay sayo? Sigurado, sikat i maid of honor na. Mapadasak pa'y ti agabay, sakbay asyak ti agbalin a bride. Awan sa pa'y mat tinagaram kan ka. Di ka man? Apay nga awan ako nam. Kat no awan pa'y imay dito'y balay ang nagaram kan ka. Addan to Nasabat ko ni abalayan Carla. Imbaga na adinggi ka naw ti sakit ni Dave. Kinalabit ang mabayagan da nga ron. Iya ospital, no kasta. Di na kanupay kayatan timangan itin na pa, uy. Nauma siguro. Di ka man matabakbakitan. Anya na uma.
Masakit iso adi na kayat timagan. Saan anauma? Kun kunaklaag mata. Ay, saan na nasaya tarabak na ita? Ay, nabakait. Panunutan mamadagiti sao, akayat mo nga isawang. Adun tilangan dang agpadpada. Ay, maimbagan tumitlaang at imanugang ta. Ay, kitno kasta ti mapasama kay kinagsayaatan ngay. Makatrabaho dan tun adwa. Maimbagan pa'y nga ta. Ay, sus. Di ka man nagsasawi ti kasta. Nang runa no dengdenggan ni Abalayan kan ni Jade. Nagdamagaklaang mat. Ngam saan na nasaya ti kasta sa lunsod mo? Kayat mo ka day. Ano si kateg sakit? Kat kasta mo ti sa lunsod dakan ka? Ha? Kayat mo? Mabisinak. Ikan na kumaitik. Urian niya laditan amakan. Bakit? Ha? Mabisin kan? Kaya't naasawan. Mayatan tiriknam. Sapay ko ma. Nabayag ba siya itong dito gurigor ko kahit? O sige nga ron tamahan kan. Barang pumigsa ka. Uwan bakit? Ikarigatak. Tapno maimbaganak. Masikuranak matan di ospital. O sige lakay. Mangan ka nga rudan. Uwan bakit? Ala, may kan. Mangantan. Nabsugak pa'y. Si kaata di ka nang naan. Itala ang amarik ng tibisin mo. Uwan bakit? Masapol nga umimbagak. Tapno makatrabaho akmatan. Kaasi ka mat bakit? Apay ko maakaasi kat sa anak mo't masakit. Naku naktikas ta. Gaputa adon ti sakripisyo para kanyak. Bakit? Kumusta nga tabat ti manugang ta? Ay, di pa nga ta naimbagan. Nagawid na kuman ano na imbagan. Ay, inkaman mat makidamag kini Abalayan no kasanon ni Dave. Apay no si kantimapan. Ah. Masadutak matamapan ni Jabalayda. Ne, itaman pa eh. Saan ka di at chismes ti paglaingam? Ah, Ay, depende ano anya ti saritaan. oh, no chismes. Naparpatak ka pa yung ngiti alas 4. Ngam no maipapan ti manugang mau. Kasadut mau. Ha? Ay, imbag, ta nakaawid kayon manipod ija ospital. Imbayak ad agos, idinadamag ko nga da kayon, anak ko. Wala nang. Makapasiko rin ospital. Ay, yaman ka ni Apo. Tanaimbagan kan. Ay, napanangay ni Jade. Inawagan da ijay parlor. Apaman na nakasangpot kami, nanang. Ado ka no ti tao ijay kahit. Ala, sapay ko ma, taso papakam ti kinaimbag kan kinasingpet ti asawam. Wala nang. Nakaamiris akon. Saan kon aliputan ti asawa? Nasaya at nukasta, anak ko. Ay, maikat mo't siguro ti suron ni Abalayan Berta. No makita na anasaya at kan iti anak na. Ikarik nanang. Agbali na kon apagwadan nga ama kan asawa. Nasaya at nukasta. Sumaya at ti panagbyagyaw. No saan nyo alalaukan iti linuloko ti panagbyagyaw. Agkidawak manan iti pamakawan kini Jade nanang. Apaman asumang pa. Nabannog ka ka di bakit? Uwan gayam, saan pa imot nga insangpot ni nanang dagiti ubing? Madamdamalaang at dadan. Kaya't namin dagiti ubing ti mapan ijay. Taado ti bayabas iti arubayan dananang. Bakit? Kaya't ka makasarita. Agsarsarita tamatan. Ada ka din napatag nga ibagam? Napatag unay ti ibagakan ka. Gapo iti kinasingpot mo. Nga oray, liniputan ka. Nakaamiris ako. Bakit? Gapo iti kinasudi ti panagayat ko kan ka. Iso nga inaramid ko ti pagrabangak. Ikan na kumapay iti panahon ko. Amang ipakita kan ka. Iti kinapudnog. Agbalbaliw akon bakit? Si kalaangan ti ipamaysak iti biyag ko. Agyaman ak unay, lakay. Mercy? Kumusta kan? Dave? Sika ka di dayta? Uy, apay anak ko tungkan.
Kagap-gapok ngamin iti sakit. Karurar ko iti ospital. Itala nga sumra ka kiti trabaho. Kasta ka di. Wen gayam. Kaya't ko nga ipadamag kan ka. Nga umadanin ti panagkalay sa damanong ko, kan Elaine. Kasta ka di? Idanon mo man nga rod ti panangkablaaw ko kadakwada. Ha? Kablaawam ida? Saan ang nasakit tinakam mo? Mercy, adda karbangan ni Elaine nga agragsak. Idanon mo matanti dadawat ko iti pamakawan na. Nakulaapan ti panunot ko iti. Iso ana aramid ko dayjay. Dave, pudno ka di ti mangmangag ko kan ka? Pudno launay. Nakaamiris akon idi nagsakitak. Di nakbinaybayan ti asawak. Liniputak. Ngam, di nakpulos sinitir. Nasingpet unay ti asawak, Mercy. O sige, dumanon ti panangkablaaw kan ti dadawat mo iti pamakawan kan ni Elaine. Ada ibaga kada kayo, Manong, Elaine. Anya day jay gayam. Iti ipapan ko iti town, nasabat ko ni Dave. Imbaga nga umadanin ti kalay sayo. Kat saan ang nasaktan? Jak ni namnama, akas di ti imbaga kan reaksyon na. Ne, anya ka dit imbaga, kan reaksyon na ako nam. Kablaawan na kayo kano. Kan, agkid-kid daw iti pamakawan kan ka, Elaine. Kuna na laang day tang agkid daw iti pamakawan. Madlaw ko anapod no iti imbaga na. Inamin na, anak ko laapan kano ti panunot na. Ngam ita kano kat nakaamirisan. Tanasingpet kano latangamin di asawa na. Si papakawan na kadagiti nakabasol kanya. Nulakit dumawat iti pamakawan. Bakit? At iti sweldok. No kayat mo. Intayo agpasyar ka dagiti ubing iton bigat. Agpaiso? Ay, aguray ka man. Nagdakil mo tanto yung nyawat mo asweldom? Bakit? Awan naksay iti dayta. Idi, kagudwala ang tititid ko kan ka. Dakil mo't gayam ti sweldom, lakay. Kuha bakit? Uwen, nagpaiso dayta. Gudgudwak idi. Ngam ita, da kayo langan iti anak ta, ti pakaipayan na. Agyaman ak unay, lakay. Agsipod ta pagwadan kang asawa. Karbangamit amasubatan, iti kinasingpet. Ken, nasudi nga ayat.